iftar vaktinde. Күнүгө iftar кезинде 600 000 адамдын денеси дозоктон, паланчы баласы паланчы дозоктон кутулду дейт. Катарында барсыңбы? Атыбыз жазылабы? Мен бармынбы деп. Рамазандын акырында bir ayda kança adam kutulgan bolsa, oşonça adam dozoktan kutuldu деп, al kutuldu деп жазылганын болду. Dozok көрбөйсүң деген сөз. Allah sözünün kayıtbaydı. Bira hurmatlı Müslüman bir top, oşogo tatıktı, amal kılıp жатабыз mı? Men oşonday bolaldım mı dep özübüzgө суроо беребизби? Milyonluğun adamlar orozolar kabul bolmasa, keçinde dua kılıp жатса, orozo bir gana tamak açtan, susuzluktan, kumardan tıyılıp emes da.